Kalaki draw bala penya daga past pupils jong ka Saint Vianney Higher Secondary School Solan kalapoy no siya kabakot haka arpo tarik unay tung. Kinong job kilong kumni harum. First prize Grace Mary Dilar, second prize Anthiophilus Umba, third prize Pendap Borlang Pengro, consolation prizes Telson Ranja, Santilang Markhap, Iban Dalen Thongni, Shngan Singh Thongni, Sabrina Umba, Iba Kordor Lengkoy, Resen Mukim, Nicholas Mensong, First Star Umba, Bat Iling Do. Anak dengar ban keren kandiat sebagai kalian jongka pas people semua yang boleh terakan rat kebetulan dekat lang bangi balari las kemarin bat lapan laj ini nabun ke kibat khang kibat penwet habede bat kejinya bet jenya inti habede bat ka golden jubilee jong ka school Saint Vianney Higher Secondary School ngapan pa baju semua hangni ya i pada Leo Yawon ibade i principal jong ka school hakajuk opor ibade ru i parish priest nanti ya i pada headmaster pada Edmund Carsentiu baru yakin hikai baru baru kalah ini nanta ya ki samlarang ba ibawan nakaliang juga FKJGP ki badon kalah ini ban air kusnam nak banta ki kena school ki jongi bat ki kena school ba nakani ka area ki ba pas bah kini result ka baladam nga ai ka jingkuble yapi ki kena school baro kiba don lah ni ngalakran abun silma hakini ka school week te ngan penjerong shu handai ke bana kaliang jong pas people haka kerteng jong president ba imla bandar dekat lah ni babu Matias Mensong dekat bat kiwe pat ki member kinong peniat ki bahakmat jong ka pas people jong ka Saint Vianney Higher Secondary School haka ni kapon kaliang ka jongi ni penpau ke jing sungu Syabaro itu kibala no senyang dah kebatet ikini kitikan jong ka lucky draw keba ngilapha da kibuk syapi ki kena school ban samlam ban penyat yo lam ikini ki book jong ka lucky draw hakaba hakijing shisha kibala pen sngo na kaliang jong isalaban ya kini ka no ya kini ka jing pen lekaya kini ka lucky draw labu ya katarik ka bakhadu ka life way tarik jong kala lengkot Januari mentau senam dari nakadau kajing wan jong ka lockdown ke ba lapan jeri da kasi RPC sis pa sa hosau ngiklem la asyu ban penong kino program la ngila mud ban close no ya ga golden jubilee ngila play ga golden jubilee ni ko ban close no men ha ubnai fab dari nakadau jong kajing don ka lockdown ngiklem la ban le ya kata te ngila postpone ngila ra no ya kene klem da maklem da la ka tu kopor tinggi lara no ya kini kacing penlakai ya kali laki draw menta kasih ni sodon bok ba ifada la ailat ini kum kapas people ba ngila ban le ya kini ma ban pendap no ya kali ka ajing pen lakai ke jungi ya laki draw menta kasih bat menta kasih kadai kasih ke ba ngin declare na ka menta manu ki padai kita ki nong yo na dai ki nong